hati bersabda Nabi ban ulama sengkilang mana ulama sufi dum umman Nabi tetap lam dosa alhamdulillah rabbul izzati sabda Nabi ban sengkirang ulama sufi dum umman Nabi tetap lam dosa dengar kisah kabar sufi gabungan haji dan mulia di Siman Makam Syekh Mudawari yang amal sufi lagi mulia dengar kisah kabar sufi gabungan haji dan mulia di Siman Makam Syekh Mudawari yang amal sufi lagi mulia Batul 17 dengan kalahi cuma datang lewat 60 Babul Syawal dua hari 9 hari urus Selasa Batul 17 dengan kalahi cuma datang lewat Babul Syawal dua hari 9 hari urus Selasa Gomnyan ka sakit ka terkahani Faladun Rabbi lumma Mujanjan darah lam babadini Sayang bukan dia buya kita Gomnyan ka sakit ka terkahani Faladun Rabbi tetaplah batu rohani tubuh jasmani pimpin santinya mudah-mudahan Syekh Mudawari sajangan Nabi dalam syirga tetaplah batu rohani tubuh jasmani pimpin mudah-mudahan Syekh Mudawari sajangan Nabi dalam syurga La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah